Na Balkanu imamo sad taj neki novi val ovih, kako zovu trap cajke, iako je to totalno glup naziv jer nije ni jedno ni drugo. Ono, ja smislim ko šta je Ramo Amadeus smislio za Turbo Folk, ja smislim neki novi naziv. Ali ta ekipa, ono ka... Ja mislim da je to i dalje Turbo Folk. Pa da, Turbo Folk boljom tu, ono. Da, je, i sad, znaš, ono, oni su približili cijeli taj rap i taj nekakav, ono, reggaeton je tu i ljudima, napravili su na neki svoj način. Sad je to, mislim, najpopularnije na ovome, na cijelom Balkanu, i to kao, ljudi kao ističu uvijek, to je vrhunska produkcija, to je sve vrhunske drađe, ono, kao, nije moj džir, kao, to stvarno kao prodati kod ljudi. Tu se, nemamo šta ono lagati. Pa gledaj, produkcija je vrhunska zato što je danas stvarno tehnički to jako lako napraviti i ljudi koji se bave s tim nisu neznalice. Znaš, sad, kakav je žan glazba nebitno, ali zvuke jeben, to moram priznati da je. A prolazi, gledaj, i Lepa Vrena je u svoje zlatno doba 2 večeri zaredom punila gripa u sred Splita, tako da nije ni to ništa novo. A to je biti to je ta publika, ajmo reći. Pa kao ti gledaš na tu sad glazbu, s obzirom na to da ono, na kraju krajeva je sve to sličan žan. Znači ono, sve se to provlači kroz neki rep, ono. Znači vi ste rep u jednom smjeru, ovi su rep u drugom smjeru, kao gledaš na to. Je li ti to ono okej da postoji? Ono, iskreno nije me briga, znaš. Šta? Jel baciš uvo na šta? Rijetko. Ba, meni to uglavnom dosadno. Znaš, ono, nije... Mene bilo kakva glazba rijetko nervira. Osim ako neko, ono, propagira neke poruke koje nisu u redu, to je druga stvar. Ali to onda više nema veze s glazbom kao glazbom. A... ne dira me, baš mi jebem se. Ako neko to voli, njegov problem, meni nije drago, mene, ono, znaš, ne bi volio da mi to tuče u glavu kad izađem vani, pa izbjegavam takva mista. Znaš, neću ići na takva mista jer se ne hoću osjećati ugodno. Da.